sakit belakang saya epidural. 7 tahun ni, anak saya 7 tahun dah. Sebab dia cucuk tulang belakang kan, saya sangat sakit belakang. Saya muda kan, tak perlu pakai Alura pun. Jadi saya nak berkongsi dengan ikhlas. You kena explain macam mana pakai, betul ke selesa boleh ke pakai waktu tidur. Saya sangat nak explain macam tu kan. Jadi saya test dulu. Tapi tak sangka dalam masa 3 hari, sakit belakang saya epidural. 7 tahun ni, anak saya 7 tahun dah. Sebab dia cucuk tulang belakang kan, saya sangat sakit belakang. Kerap sakit belakang. Saya memang makan painkiller 550. Memang saya warna biru. Dan makan tu memang hilanglah sakit. So saya memang sentiasa ada dalam beg. Tapi pakai Alura, saya pun mula-mula skeptikal juga. Tak mungkin kan seluar ni boleh bantu sakit belakang. But first testimoni saya adalah my mother-in-law. Dia sakit lutut 3 tahun tau, solat atas kursi saja. After pakai 6 minggu sudah boleh duduk bawah. At that time kita dah buka mata lah macam wow, this seluar mesti amazing. Dan satu lagi bila saya tengok ada ramai testimoni doktor. Ada lebih 980 orang doktor bercakap pasal produk ni. And then saya terus buat lah. Terus buat. Testimoni bagus, result semua dah ada. Dan terus buat. Jadi epidural sakit tak ada? Sekarang saya dah buat BI 9 bulan. Tak pernah pergi urut lagi. Sakit belakang sangat berkurang. Dan tak perlu makan painkiller lagi. Tak perlu lagi. Satu hari pakai berapa jam? 24 jam. Sudah belikan 24 jam. Sangat berbaloi untuk invest tau. Kalau you pergi buat rawatan dekat luar sana, every week you nak kena buat. So you kena spend duit lagi. Setiap bulan you mesti spend. Alura you beli sekali saja. Invest sekali? Berbaloi setiap hari you boleh pakai 24 hours. Wah, hebat.